Hei All India Radio Aizawl ani ngai thlatute chibai vek ule tunchuma hian novel coronavirus COVID-19 BIHCHIANNA thenhni na kan ngai thladon ani Onang kan lo kan pathian imi ropui berse ima kan lo kuning kan dil ngai thla ang che kan om dan tur ngai tua mi poi kanin khomi fin na ro pui nin pela ro min rel sa kang che henat na chi bai omle in kai chon ol tak mai hi kan soilan le hriat to angin Hubei province khopui Wuhan seafood market atanga chuak ani thu hriat ani a WHO in atarlan danin he hriveite taksa a alan chwa dan chuan khosik khu thochamle thoklama harsat na te ania anasadewa chuan pneumonia athlen theya chubaka kal thalo te po athlen theyani novel coronavirus veite taksa a alan chwa hun takhi mithiam te chuan ni somatanga sompali inkar vela ni in an soya ma se alan chwa ma pu in midang an kai chong thei thin ni in an lo soibok ani World Health Organization WHO chuan novel coronavirus lengmek chungchangah hian February ni thum khan executive board thutkhom voi za somli parukna Geneva aneya palai kalkhom ma a mipui tiral khel le ti thabar zonga khwa khirna siam lo turin ngen na alo siam to a WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan WHO member te hnena hetiang hian ngen na alo siama pakhatna chanchin dik tak tar lang thin turin pahnina member ramten international health regulation kala khwa khirna dan siam ngot lo turin pathumna public le private sector te tang hoin he shileng mek hi do tlang turin hetia WHO in henat na abuai pui mek lai hian khovel ram tin mai ati buai chhozela India rama ngei mai po henat na ve mu chwa bel zel ni in mi enge mozatin an thi pui chhomek zel bokani Mizoram ero kan sarkar bengwar le malak manazara he thu kan buat sai lai hian mi pakhatin van duai thil thuwa ave ti bak chu midang soitur ala omlawani sarkarin theitop cho in mala chhozelin March ni somni pakhat sang ni somni khan state level task force thukhom chuan Mizoram puma partial lockdown nei turin arela mithilumin le khoharlen pui chungchang market khar le mi pui veiwa na city bus le khwalzin veiwa khwa khirte Mizorama khwalzin ronlut an hrisel na endik le khungshan te hial rel chhozelin ma alo lata zelani ole tuna chuan Dr. Arlel Thangliana health ministerin COVID-19 chungchanga mi pui te hena athucha ilo ngai thla ang u Zoram mi puite chibai poine hian ka buk vek chewa ama saberi Mizoram in COVID-19 veikan nei mek omchun tuna Zoram Medical College a thok enkol mek hi adin mun tun dar thum zir top ni hianin a stable ngai to om bia lovin tuna hian om mek ani ti report ka donga tin hei ba ka hian tun maya khan sample kan thon som te result kha kan pukim ta thap maya ta chuan tuna avei mek ZMC om nupui le afa te hi an tela a report kan han dona hian a sample report hi a negative fek maya kan lob em adi hei hian a hil fia chu home quarantine anti thale mai ni ti hi ati chiang hle maya a lobom kati khop mai in dona alo then hian ramle tam chanturin sipai rualte an pen chuak thina hetiang in dona hian sipai te hian an ral be tur omna hi an threlok thei thin fowa tuna khovelina kan be mek kan melma COVID-19 ero hi chu mu thei lova min ti hlum puk thei mel ma ti biome takhi ani thungani he mel ma ti biome tak be hian kan medical pasal thate
ral hma tonga anding me ka chung healthcare worker te doctor te nurse te para medical worker te driver te group D te le hospital a thok tu dang te ani tlang puyadi healthcare worker te hi sarkar hian angai hluin angai poimo taksita ni ti ka soidua antan hi tiang hian ruam na kan han siam de ubik ani pakhat na chuan PPE kan han timaya personal protective equipment le facility thatak tak te pek tumin tun han kan be mek zela hei voini maya po hian COVID-19 dona ta na man tur hi PPE kan ti hi singkat le zakwa lai le man ro sang dang te hei kan chief minister zom tak malang nei in special plane kan ti maya special cargo tho theina ran pa leo lewin delhi tangin tiang hian ruam man na min nei saka voini hian aizol khopui a thlengkim vek to ni ti hi kapuang do ni tin hei bak hen ga hote tangin kan civil hospital hi lo thei lovin ZMC hospital kha damlo kan da test heta son pheng ai wang khan kan civil hospital hi kan ti changtun le ngai do na ICU som le pariat vel siam bel turin ro man tu da hen kan nei meka chu ta na kan mo tu rom chi bung ruate le PPE te po di boka tin MSEC bung ro mo te po enga mo sat tu na hen ga wati atangin alo chho meka ni zandar sarile chan ve khan ga wati chu sanin aizola tu na hen phur khen chho meka ni ti ka soidu bokani tin healthcare worker te an na be mek laka an ma ni an him theina tur hi sarkarin theyang angin angai to mek zel angai to zel don bokani ti ka soidua an tak sa hrisel na ta na chachale an mo te pek po hi sarkar mo ni tura kangaya tin an chung te hrisel na le him na po hi kan ngai to tel sak angaya tin COVID-19 nat na emo akai noi nat na in atlak buak ani chuanin free medical treatment te po hi pek ani dona tin COVID-19 wanga nun na an chan ani hlau chuan zang na dom na thatok tak pek ani dona he thu hi min khan union finance minister khanin media kaltlangin ron puang to nge kha ani tin healthcare worker te hi sarkari dangai lu taksani ti hi kan hriatthiamna sarkari thei top achu mek zela an ma ni chungchang welfare kan ti apo hi atu langin tuna hian ngor takin ngai to chun zom ani don ani tin adang le chon COVID-19 natna in kai chonol sam tak en kultura in pe kan medical team te kan chuang tak meu ni abik takin COVID-19 case masaber en kultur team doctor te le nurse te le anmani puitu te kan chuangin in huai sen na le in impact na mizoramin a thei hil to don lovani ti ka puang duwa in tan mitam tak an tong trai rengani tun huna hian tin hospital sang thok tu te in ril ru le taksa nasa takin in bo sai ti ka hria ko ran le private hospital a thok te po in pek na wangin lomom ka thi tak sita in venatur in thuam na tur equipment kan han ti te po sarkari dangai to zel dona kong sanga in mo sarkarin angai to zel donin ti hi woinia ka soidu ani zoram mai ba ka khovelin kan la ton ngai lo boruak danglam tak kan tong mek ani COVID-19 laka kan him theina tura ma kan lak na hian khwalsin tam tak te screening lengpui airport ate vai reng telama te le screening point sang zo khothara te tlabunga te bairabia ate kan huna te kan neya henga hian kan screen tam tak passenger te phun noi theina tur thil tam tak har sana kan siam chuni ti kan thria tin hei lo po hi mi puite ta na khol khamna siam tam tak kan nei lo thei lovani tin heng hripui do na ta na nga kan lak na ke ma nge po hian mi mal takin fel tok lo na tam tak in ril ru ka ti na te tam tak ko mang ti ka ringa heng zong songa hian in mi hriatthiamna le in ngai dam na ka dil tak meu chuni henat na kan do dan le kan don sun dana hian om zenei zo ka bi puite kan angai na lai tam tak oma lo tur lau ta chia mai kan han te thilom thei takani tin phili le ral khel lovin kan duty theu te mi puite hianin
kan hlen hi voini hian tul tak zeta zoram medical college a COVID-19 ve pakhat da ani awanga ZMC kan hospital vel tele ZMC a thok zong te chi tamai te po hi kan om niin voini hian soithom te oma hi poi tak thil tul si lo ani tin apong apuya phili roi mai te hlau em ringot mai te po kan om nual ni in alang boka mizote Christian ril ru puwa ring tu te kan ni ti hi kan thriat tharle poi mo hleng ka ria samari mi tha anga mi dang te boy soma tan pui tu ra be sei kan ni tin mizote hi kan pi le pu huna tanga thian chan thi ngam mi huai sin kan ni thin khani tlongai na ma chuan nam kan ni kan in ti thina atul huna chuan hen at be tur hian thi ngama tam dak khatiang in pe te po kha kan omang ti ka ring ani chuti lai chuan pong po hlau na kan in tu na sal talu tuk dewem o ti hi voine hian thilom thei ni in ka ria ani chuwangin kan thei to pin kan beanga kan film khuranga chi ai le lau thong lu tuk mi dang te zong thin rik khop ero chuanin yom lo tengwa ti hi kai cha du khop mai mizo Christian engkim ti thei pathian nei tu kan ni engkim siam tu nei tu le vong tu lalpa hian voine hian kan pul puk hi aphal hi i ring mi alawang zoramin hun harsa kan to bek laya tlom ngai mi puite ta na pen chok zong te chunga voin hen lom thu ka soi du chun zan zoma ha tak le film khur ngai tak chunga duty kan local task force te tin kan district level local task force te kan state level kan task force te le ko than le YMA te chunga ti tak setin voin hen lom thu ka soya an malak na ro pui ka ti tak set ani tin sum le pai ron tho tu te zong chunga lom thu ka soya designer le pon thui thiam ten medical staff te in thom na tur a thlonin an thui sakti te kalosia kan theina zone thewa kan tang zel hi alomom tak zet ani tin mi puin e le bar har sa kan to lo un tura hun har sa takkar thok tu food and civil supplies athok miri sar hoin na satakin ma an la driver te henga hian an poi moe ema ka nei tur phurlu tu te ani tin tuile eng lamin boy pui tu te dan le thu pek keng ko tu te chunga lom thu ka soi du tin mi te har sa na ria rual khai taka mi pui te mo hral thin dor kai zong te chunga po lom thu ka soya tin heng ba ka hian office sangarinom taka na tul thok tu te thu thar la khom tu zong te ba ka thu tharlam ber bin hlui thin tu kan INPR minister le adipa ta me thok zong te chunga hian kalom hle ani tin Mizoram house mun sanga thok tu te chunga zinmi te tangkhanga an buai puida hian lom thu tam tak soi tur kan neya tin Delhi le Guwahati Mizoram house thok tu te ngat phei chu chhun zan zomin kan medical equipment te man mo taka aron thlen thina tura tan hian voine an thokrim em maya an chunga kan lom em ani COVID-19 dona konga sumle pai ma mo tul zong ui le ren hau lo maya man min phal sak zar tu kan chief minister zom tak puzoram thanga chunga lom thu ka soinon le duwa tin minister zong ten an department chan theva mi pui ten har satna kan to lo nan na satakin voine hian ma an la mek boka MLA te po an bial theva thei to choin voine hian an boi ema an chunga lom thu ka soi du bokani hei ba ka hian voine kan MP te pani point na satakin ma an la veni ti te kan ria an chunga lom thu ka soi bokani tin sarkar thu oya ina tom tat te chunga hian lom thu ka soi tak meu ani tom tat kha himna alo ni reng maya lo tom chun zom se tur point voine hian ka in cha du ni tin khoi muna po in nai lutuka om lo hi a tharim sima he kan puang non jing hle fitruk in kar dan vela hian kan om ram kha
apoi mo a kha hrenon le theu bokela thilpoi bo tak ani Mizoram ko ran throi tu te committee kan tia MKGC malang na in ramtana tong trai rual na hun mangtura ruam man na anan siam hi alomom katit em maya zoram mi pui zong zong te tong traya pathian kan chung ril nun tak takatawa out turin wine hian ka in cha tak me ubok ani pathian in Israel fa te ai gupta ramachanga a hruai chua khan thaler a har chan rang an to ka chuta chuan an hruai tu luber mosia le pathian laka khan an phun noi na sem emani ti kan hmu a ai gupta ramachanga a hruai chuak chu an dem hialani kha khati lai tak khan mosia chuan Exodus bung som le pali chang som pakhata lau su om le mai ru lalpa chandam na voina tho sak tur cheu hi en ngot mai ru ti in mi puite hne na khan an soi kha aro pui ka ti khop mai chuan sam somli le paruk chang khata hian pathian chu kanin humhim na le kan chakna mangan lai tan pui var tu nai rengani ti kha kan hu boka chu wang chuan mang ang lutuk lo tur kan ni ti hi kan hriat apoi mo hle ni tin COVID-19 aya pathian hi a nai zo ka ni ti poi kan hriat apoi mo ni chu wang chuan a hne na lalpa hne na hian him na le dam na eng lai po kan ma mo bin phuruk tu kan ni ni ti hi zoram mi puiten kan hriat thar ngal hi ka du hle ani sam somli le paruk chang so ma chuan ngoi ula pathian ka ni ti hrer u ti hi kan hmu a voine hian pathian ngai changin pathian kan awanga pathian na tho kan ramalan thina tur hian voine hian I tong trai zelang u Thessalonica thon khatna bungli chang som pakata chuan phili ruai lovin mani na theu nei tatin mani kut ngei mangin na thokro u ti chuan mi ten an ngai sang chuwa eng ma tlak cham in nei lovang ati phili ruai lo turin voine hian ke ring tu te bin doni ti hi heng thil kan ton mek la hian kan hriat apoi mo hle ani hena na ti biom takhi theito pin kan dowanga film khur takin kan omanga chuti lai chuan kan himna le kan damna tak ero chu pathian kuta omani ti hi voine hian zoram mi puita hriata ka soinon le du ani pathian hena tong traila alam hoila lalpan min he sak ngei donani ti hi I thar leng u kalome kan ngai thak ta kha Dr. Arlal Thangliana Health Minister in COVID-19 chungchangah mi puite hne na athucha ani a tuna chuan Dr. ZR Thiam sanga COVID-19 Medical Operational Team Chairman in mi puite hne na COVID-19 chungchangah athucha ilongai thlave thungang u India ram chu kan van I khop maya tuna hianin invent theina din muna kan ding nin alalanga poim bo ber chu pon chualo hini top mai total lockdown hi he India Prime Minister po in aron duang khani a he ke ni state apo kan hanti a amar chu Mizoram hi total lockdown kan hanti po hi duai hi chuanin kan zalen ma ani chu wangin kan ram kan nam dam na turin ina hian itom nga mangu hoi sen takin kut sir fai mun kan soi fu to a in sir fai hi poimo hi soi fu ngai kan put kan sir fai ngai ya second som mi lai sabon ne namo fai taka han sil kha poimo a ti chuan mas te kan soya ma sianin mi aveng a hran chong lo ma si kan soi ngun to a mas bun tuire ro chu adam lo len kol tu te tang khan poimo ber so kan sewa chuanin hei kan thut apo hianin in kar takin kan han thuchi na dudan chuain an lo bera fit thum dudan tak chuan fit duk dana kha ani to ani hei kan zet MC hian mumal takin hei kan thok tu ten ruam manafel fai tak an siama khumza somma kan han theya ICU hi tuna hian pasari ania NICU hi panga ania tuna hian in ICU poi extend the turin somni pali ruaman ania tichoni doctor le an kol tu tur hi som paruk zelin tim lia kan hanin siama mumal takin
an siama tim khata khan som paruk zel an nia doctor kha anum na tur hi typhoid hi pani ruam an nia ti chuanin nurse tanin pani ruam an ani boka group di hotan quarter khan pakhat buasai ani bokani tuna hianin pp po kha singkhat le sangkhat zathum kha arun thlenga engbazat kalong ni sa tonen tunai chuanin kan thapo amuang hriatthiamani hei Italy rama te kan thia doctor te tam tak an boral to an ram le nam chan nan mi tam tak in anuna an lo thap to ni chút tiang ang chút ke ni ho apot a thleng long ti po soi thelo thleng lo se kan du amai ro chút tiang ang ris tak tak chuanin thok tu te hianin an thokani so wangin iza thiamila tu man thim thik loila ke manin akai te mo ave te mo kan vak khoye mo a khat tiang kan vat tia a kan na le kan ka le e kan mit te kan khoi ni lo choin chu diang kai thei mai me ni lo ave an lo mani point kan thim thik turan ni lo an du wanga he na nei ven ni lo ti poi kan piet angaya kan tong trai pui po hian ngai chu wang chuanin veng chunga tu po lom se tu ma hi in thim thik lo u apoi mo zo chu invent nei apoi mo zo ni ti kan phiat apoi mo a hey kan supply department kan supply minister te point thei to an han chu a kan chief minister kal tlangin supply go down na te po bu fai te po hi tam ma ten ei le bar chungchang ai chuanin phai lama tang po hianin har sanna om don lo tin petrol diesel chungchang a po tuna hian har sanna om lowa petrol hemi filling station a hianin petrol pump a hianin a hun bi a petrol te po hi alak thei ni ti hi kan thiat apoi mo me thingtlang lama mi pui te po ril tram kha lo lau lo la he sarkar a hian thamuang takin lo umula kan sarkar hianin angai poi mo ni mi pui chuan pulal cham liana home ministerin mi pui te hena COVID-19 chungchanga athucha ilongai thavele thungang u tunlai kan boi pui em COVID-19 belet na konga Mizoram sarkarin ma alak na disaster management and rehabilitation department na tha lo tho ve te tlem te soi tulin ka ria tin chu ba kha chuan COVID-19 kai noi boka longin tang te Supreme Court thutluk na nga chua tur chungchang hi han soi fia kan du bokani Mizoram sarkarin COVID-19 ripui hlom tak kan machon mek na tan hian ka department chan ve disaster management and rehabilitation atangin tun theng hian cheng vaibel chali noi som ni pariat le sang thum san hi lai kan lo seng ve tareng maya hemi wang hian medical le frontline la mi te point protective gear thatak te kan nei thei phani ti kan thawin ka ringa kan mamo ang zong zong lei thei lo maila disaster management and rehabilitation lamatangin sum kan the chuadan chu hetiang heni tin hetiang sum kan the chuadan hi keimani thu mai ati kan ni lawa Central Ministry of Home Affairs thu pe kanga ti kan ni ti po kan soi du bok ani pakhat na chuan quarantine sample la kho screening atana thil tulatan cheng vaibel chakhat le noi somli le pariat le singsari health department a pek ania tin covid kai rin hlel lo check na turin airport a tele ramria tele screening lo nei na tan te cheng noi somnga pali singli man ani boka tin COVID-19 bele na tur thuam leina surgical gloves fumigator le disinfectant le PPE kit atante cheng nuai samkua pakua singkule sangale zani man mekani boka tin district disaster management authority hi district ina DC hawin an oma chumi te hena chuan awain cheng vaibel chekhat noi ni singkule sangriat pek anni to ani tin district tin na quarantine facilities task force te puina tan le contact
tracing atan hetiang hian district tina poisa pe kan ni bok Aizawl district cheng nuai som ni le pasari le singkhat Lunglei district nuai som pani le singkhat Siaha district cheng nuai som Champhai nuai som pani Kolosip nuai som pani le singkhat Serchip nuai sari le singthum Longtlai nuai som pali le singa le sanga Mamit nuai som pani le singkwa Khozol nuai nga singa sangruk Saitual nuai nga singriat sangruk le nathial nuai nga singa sangkhatte anni hengte hi amang tu ten dik tak le fel taka daizai taka an men nge ka be se ani panina kan soidu chu zel tang chu chungchang khania hei hi Supreme Court in COVID na zel ate lo dar pal lawange zel hin tot lu tuk thina chu wangin ti thol tur atia state tina high level committee arondina Mizoram po hian chutiang chuan high level committee high court judge hawin siam ania chumi recommend na ang chuan mi sathum le somthum le pasari lungin tang mek chua me kan ni keini changkan ni lawa India ram pumpuya hetiang hian jail ti thol na tan lungin tang te hi athei chin chua mek an ni heng mi te hi voi khat thil ti sual bela chua mi zani samria le pakwa an ni dona remison mu mi somli le pariat an ni don bokani chuan an zawai hian mi zathum le somthum le pasari an ni dona thenkhatin an chua huk chuan a hlawma anga ti ngai dan te kan nei ani ti ka ria amaro chu heng ho hi chuti maya ti dan phung pa ngai om lawa chua mai tur an ni lo ti ka sai duwa tin Mizoram a khoi jela ma hian COVID positive hi mola ni lo boka chuwang chuan chuti taka han lau thon tur an omem mani chu o kati deu ani heng te hi district magistrate in jail atangin an in thlengin an ruai chua kanga chuta chuan enga mochen ni som le pali chung home quarantine ti vek tur an ni ti kha kan sai du bokani te chuan jail sang kan mi chua tur nei te chu hetiang hi an ni convict to masela an convict hun chung engmo zat mang to te hi mi somli le pariat chua turan oma Central Jail Aizawl tangin somni District Jail Aizawl tangin pali District Jail Lunglei tangin panga District Jail Siaha tangin pasari District Jail Kolosip tangin pali District Jail Champhai tangin panni District Jail Longtlai tangin pakhat District Jail Mamita tangin panga anni tin voi khat thil ti sual lawanga man latang mek te chu bela chu phal anni boka heng mi te hi an vain mi zani le somriat le pakwa anni chung te chu Aizawl District Court Aizawl za somnga Champhai District Court Champhai somni panga Kolosip District Court Kolosip somli le paruk Serchip District Court Serchip somni le paruk Mamit District Court Mamita somni le pakhat Lunglei District Court Lunglei som panga Siha District Court Siha pakhat Longtlai District Court Lunglei panga te annia tin upa le damlo engama zat bela chua tur anni boka heng te hi Central Jail Aizawl tangin paruk District Jail Aizawl tangin paruk District Jail Lunglei tangin pathum District Jail Kolosip tangin pali le District Jail Champhai tangin paruk anni heti chung hian Lunglei jail chu ala to te ulhek ni hriat avangin lungin tang pali te chu longtlaya son turati annia ason na hian district magistrate le police ten ruam manna an siam tlang tur ania tin an lo chua dona screening mumal takin district CM tele jail authority te district magistrate te rem ruat na ngin chutiang chuan malak turani ti kha kan soi du ani ato bera chuan hei lockdown kan ti mani in chung khuratom kan ti hi hei mizo te chuan kan zom thakhat le in langa ho i zom deuh teu zelang o hei lo hi in ve na tur kong dang kan nei lawa chuwang chuan mani in atom ti te social distancing
midang tenen in nai lutuk lova omte sarkar le local task force thu te hi oi ram turin mi puite kan cha non le ni e kalome kan ngai thak tak kha pulal cham liana home ministerin COVID-19 chungchangah mi puite hena athu cha ani ole chuti zong chu tun chumata na novel coronavirus COVID-19 BIHCHIANNA a chen ni na kan ron buat sai thei chu ani a then thum na kan ron buat sai le thuai dona min lo ngai thale cheu don nia Onang kan lo kan pathian imi ro pui berse ima kan lo kunim kan dil ngai thla ang che kan